Mundume umwe wa miaka 39 nunatelemilie kalima mwingiti na wakuuma ni nyamu muthemba wa nguwa ile navalukilie ngale yake kuma iulu ile ketwe ni ndio kisioni cha kwa mbungu mwingia kate kauntini ya Kitui. Kiko kina kila kinatia ingi masengete ni kinekikia matuku 3 mathalu ovala mundume okwe sito David Musyoka wa ingali ni eweka au mite ngaliko sia mui kuthi musini wa mwingi. Lilo wabikie kisioni kicha kwa mbungu David ni weleisi ta nyoka ilitoka juu ikimebebwa na mwewe ikaruka kwa rufu ya gari. Kidogo kusikia kitu nianguka kwa gari juu, slow ndio niangalie ni nini, nikakutana na nyoka kwa kioo. Kaingia kwa gari kwa siti ya passenger. Kidogo kuangalia nifanye nini, akaweza kunima kwa mkono. Nitoka naye kioo kwa mkono mpaka kwa barabara. Na watu wenye waliniona wakakimbia, wakakunjia, wakaweza kuua ile nyoka. Wala wasade ni kidogo tu wakitafuta venye watafanya hiyo nyoka waichome ama nifungiwe niende naye. Ule mwewe akakuja mbio akachukua huyo nyoka tena na wakapanda juu. So ilikuwa ni kipindi ambacho niliona sijaiona maishani mwangu. Na kwa vile watu wanaongea, watu wameongea wengi sana kuhusu hiyo nyoka, ni shetani alitumwa wala ni nini. Wataongea lakini mimi niko sawa. Ilikuwa kwa Kikamba tunaita ngoa, sijui kwa Kiswahili naweza ita namna gani. Ndeleva une waisi kanaiti na wanyamu iko so ingine ndio ni wasembie onangale isu sibitali ni wa level 4 wa mwingi na kwata uiti ovala unavutiwe kwiyo. Ngozi sia itho sia kiko kikume kisioni kicha kwa mbungo siunena na kameme kaka mabisa ka mutongoi na sioni sia isita ithe oyu kino kila tukuona twinono zite undu wa kawaida tunonie manjavu muno nondo yona twikuziana zinie kuona ndio ziobutha ziolika nyomba sithia ikuona taiguite jao sithia ikuona taiguite nyamu yutuona wia nyamu itoja kuma matune ateka kwata kiona kalingali neka oma mundu ethe tuna makulio maingi matena osungio lakini ethe ithu tuna makulio maingi tukula ni ithe kwa ithi mundu atonya kuma ne nyamu ata nondu etumitwe nondu moe nondu ina mathina kumete na twethe tuna makulio maingi lakini tunaweza kukwata osungio kwa hiyo ithe andu makwa mbuku twina jeba kingi nondu tuoneka tabema bamenye kutuma makuma ngando nyamu betapema pepa matumitwe andu moke kumanga mengali nisio kwa hiyo tumio kani kwa andu ala mena ngali sio mai mabingete na mona ndio mabinga gena ne nondu thitu na mathina maingi muno kwa hiyo twezo bya nini andu ala motuma sindu tezo ndo kwino kindu chako tumio atwasiu ezuti kawaida na ndiko nondu ndio tonya kuleja nyamu na bandu ba kweli ngali ni etina elika kione kya mundu kyambe bala wikala ne bokuoneka nyamu isu na tumitwe mulike na ezuti kawaida ithu tulani na maundu ma muthembo usu na maundu ma uimone. Sieko si andu kuumwa ni nyamu kauntini ya Kitui ni sikikaa indi kiko kiki nekikie kwa mbongo matuku eli mathalu nikinatelemisia andu. Nguripoti ya vilingi wa maovo kuma mwingia katika kauntini ya Kitui ni Lina Musangi.